Apa aja baru ya. Ini sini di Prasa amprani bagai sang jara-jarawa salayo sini social media belai society ni bagai important apno base klai sini 2018 government change sumani loge no sini honorable chief minister former chief minister Biplab Kumar Dev bini period bini presence sini pemulung ni TTADC Tripura Tribal Area Autonomous District Council area na base klai ei sara Tripura ni Tripura sani bagai kaisa platform permanent platform sawi rijakha 2021 ni 5 तारिख मार्च और जगह Tripura प्रेस क्लब हमसिजों नै स्टेट गभर्नमेंट नि बिसिंति खायै अबनो इनोग्रेट खाय रिजाक माने वो जों तिनि नुखा प्राय 2021 के तब 2030 प्राय 2-3 years कसरमा जाव ऑलरेडी लाइट थांका तब पुना बरंनि परमानेंट तमहिन लोकेशन तब पुना रिजाक याको का अबनो खनाबै तिने आं साकबाय थां सिनि खरांनि चिफ सिनि दारनजित बर्मा तेकोनि टीम सिबाय थायै फाय खुमलंग विजिट खालायफैगा ते आरो सिनि ओल्ड बिल्डिं दङ अब बेलायखनो खूब गाहाम हातारतै नायखांखांखाय खूब नायथावथाव बिल्डिं कतर किन्तु बिसिङा थाङै हाबै नायखांखाय मुंसाफानो गोरै काय अब बरकनो आरो जागावनो टेम्परारि शिफ्ट खालायतन माने अपना दाबक सिनि एडिसिबो सिनि बुबाग्रानि लीडरशिप एडिसि प्रशासन कताल सलायजाक माने बिसिंग बरक दाबकफोना आरो जागाबो परमानेंट सेटलमेंट जायखौ रिजाकनाय अन द प्रोसेस आबनि बिसिंग दाक्ति खायनो बायनानै अंथं होनाय आं दिनै स्पेशली आंनि व्यक्तिगत भाबै 5 विजिट खालायै नुखा बरक कक सलायगा बुबाग्रा बायबो कक सलायनाय अमेटा नतियै कारण सिनि Tripura सनि बागै कैसा अब खूब इम्पोर्टेंट जिनिस निने सोशल मीडिया
abuna jeng best khlai abuna important khlaina jeng tinise porjonto asuk jara sopayo karon abo sini democracy ni under hongkangka jeng fourth pillar hisabai jeng borokno best khlai jeng borokno important roi samungtango karon jei kono ব্যক্তি jei kono elaka jei kono society jei kono community jei kono dofa ko jodi pusugo kanani thangkang kangkai sini media rokni bhumika belai important media rokni bagai tabuk sang belai kai appreciate ma khlayo belai ka hambai ma ro sini tiprasa media society tongai rokno jara youtuber tongai rok jara print media tongai rok jara nene kabangma jani ja je chungma jara tekai jara social media samang tangai rok nang belai ka hambai ma ro asu jara ba sisawi phaimane bagai tabung noga asugoi puna social media ni samang tango kamiyo asugoi puna social media ni samang tango abono overall jotono thangsa khlai kaisa club borona kaisa permanent office nani bagai abo chini jara government tongnai rok jara authority ni khamata ba asugoi tongnai rok borona must be abono important borok no provide khainani nambo apni bagai jeng belai ka hambai ma ro sini sarkar ni jara jeng borokna priority ruboi jeng borokna security ruboi kaisa tiprasani press media ongtung kaisa tiprasani press club ongtung kaisa tiprasani press club ni kaisa platform ongtung abono sini government no borokna priority roi asu jara borok tabu samtangi tango bus ganga borone infrastructure jeta nene porika thamoni byapara sing jata kok salainai karone edising authority bai kok salainai maharaja bai kok salainai tripura ni sini honorable chief minister tango chief minister bai ba jeng abono consult thai jeng kok salai dakti borokno kaisa permanent platform rina ni bagai jeng chai tabai samtangana aboni bagai tinini ora jagao 5 visit taimane asu jara tin honorable minister Sani Subhasya ini Naikol Mumbai Piprasa koktoma thumnai rok no laijak bagai Piprasa koktoma thumnai rok bahike tong bahike samung khlai tong borok ni lengla thaito tong abono nainani themani bagai जों जतन साइमानो लाइथांनाय 2021 बिसिनि 5 तारिख मार्च हास्ते हाबांबाय हासेनि मन्त्रियावग्रानि बेसिकलि कुमुलुं प्रेस क्लाब जे प्रेस क्लाब तिप्रासारकनि प्रेस क्लाबनि अजागाव संसाबै जाकमानि या बाताबो बिसिक दामगानानि थुङै दङ बिसिकनि अलरेडि लाइजाक प्रेस क्लाब अरब फायै कुनो तिप्रासा आसुकनानि लेंलनानि कलमा जराबो हेनि नबारसानानि orang tongkiti news rohana abo परिस्थिति जगाव tak जों जतन साइमानो चिनि बागै हास्ते हापां दङ चिनि बागै एडिसि हापां दङ तावबो जों चिनि कक्टमा थुमनाय रक हास्ते हापांनि मानथाय मायाखे मानिया जों लेंला थाइसबो चिनि तावबो बुरि आवानि बागै जों जायखौ गै दङ अर एडिसि हापां बाय कक सालायमानि लगे चिनि बुबाग्रा बाय कक सालायमानि लगे हास्ते हापांनि मन्थ्रि रक बाय कक सालायो चिनि प्रब्लेम permanent solution जागथों अ जागाव permanent building दांजागथों आगरतला प्रेस क्लाब दंमानि हायके गायसा डेभलप प्रेस क्लाब खाजागनानै थों आबनि बागै दिनै honorable minister फायै कक सालायखिया बकक रोखा दाकि नबो इशुनति डीएम बाय कक सालायनाय एसडीएम बाय कक सालायनाय अर दाकि तिप्रासा प्रेस क्लाब कुमुलुं प्रेस क्लाब आसाय दाबै साइको अब हाइकेना नरम साननानै मुसंगो जों एडिसि हाबांनो हामबाय मारबो जों दाकिनो अ जागाव 10 घन्टा जागा जोंनो जागानि थाङै दङ डेभलपमेन्टनि प्रसेस सोलि दङ जों थाखोमो दादिनो एग्रिमासनि बिसिङाव जों डेभलपमेन्टनि कंक्रिटनि जों आस्ते हाबां एबा एडिसि हाबांनि खात्रि साइटो मुंनाहारि जागि दङ र चिनि कताल बिल्डिं मानानि बागै गुबुन बागैनो बतिनि स्पेशली बो बिजिर खैया तै गुबुन मिनिस्टार रक बचिनि तिप्रासा मिनिस्टार चिनि एडिसिनि EM rok, CM rok, kamu pun ingin belajar kalau kau belajar, kau pun punya sini discussion yang lainnya besar, dorong macam discussion yang lainnya.